namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm been on the president, and then Xongi Rhangani. Yeah, before I get a makin, video Gagash ni won no can hetelela and stuff like that. But I feel like already Makale address like and providing the evidence. Vanda ko talk about the result, they will see. Hi, Makai Panshona and the Makai correct. So I think we're done with that match, to be honest. Yeah, so 85 May, as you can see, if you want to be the president, I've posted this post. Unfortunately, I should update na ko tong video. Yeah, if you want to fight go, va mutsenga holdings na Mayengani. Hi nyikele tintangu eka vana va xikolo xa N'wamngololo primary emugangeni wa ka Rikhotso eka N'wamintwa, as you can see. Ri dyondzo amahlweni, as you can see. Oh, yo mhaka kahle swinene, as you can see loko hi pfula ka ti-image swi vona ku Mr Mtsenga hi yaleyo kwalano na been on the president ku ri ku nyikeriwa ka tintangu swi clear na vana va xikolo valavo. Ku ri mhaka kahle swa tikomba ka swi sasekini na tifoto a ni ti sasekini kumbe xa hi leto khatiwa hi yena hi foni ya 40K na ti sasekini swinene swa tikomba ku tirhisiwa iPhone. Swa siku swinene i mhaka kahle swinene, swa kala ku vanhu va nyikela, to be honest. Vanhu va fumina swi tiva vo tala mara swi talanga mi kuma ku va fika va nyikela to the poor. So swi kahle loko va nyikela tintangu ka lava a va ni lava tintangu, swi kahle swinene. Yeah, and then from there ta kha hinda ya ka Xongi Rhangani. Yeah, so afika tsala this post ano ka nga ndzeni kota ku nda video, of course switeletele leswaku afika tsala ku ku ta ba nkarhi hinkwenu mi disconnect ka hotspot leyi mi nga swi tiveki na ku mi fela yini. Mi ta ni rhandza mi tlhela mi vhakela ku fana na yindlu ya Mayengani, mi ta ti chucha rata siku leswi nga fika kombisa swona. Of course leswi a va ri karhi a swi referensa ngopfu na leswi hi nga fika hi vonana ni bela the president na Gagash va fika va khata photo. So na hi loko kombiseni ku hi ta n'wi rhandza naye. Yeah, kona I have to agree with her now. A nga ha endleti live ka Facebook leti to a va kha vulavula na ti-fans. Hi swilo leswi nga endla ku Xongi Rhangani a tlhaya zondiwa swinene hikuva va kha chingela ti-fans, mi kuma ku hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. Swa onhela swo fana na leswiya, mi kuma kha chingela na ti cincana hi marito kwalaho loko fan yi khomenta swin'wana yi chingela strong, hi swona swi n'wi onhela. So sweswi ti-live ta yena i ti endla ka TikTok. So I feel like, well, yeah, I kind of feel like the fans swi ta va olovela sweswi na loko ku ri va kha bloka van'wana swantswa swa ha fana khale ku sweswi a nga ha respond o block. So khale ku ri leswi mi kuma ku tlhongu cincana hi marito kha ku ri ka live. So yeah, I do agree with her. Loko ku ri mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.